Ndeto iria hitukinyirite na ndeto iratamba muno guku nenda-ini ciakorwo ikirekererio ni Ndegwa Njiru wakorirwo ukirepresent DJ Fatxo hindi iria kesi ya Jeff Mwathi yakoretwo ikiariririo muno guku bururi-ini, na Ndegwa Njiru ni agikorwo akirekereria ndeto very unexpected, ndeto ciakorwo igithitura a Kenya ciigi maria marahanika guku bururi-ini, makiria uhoro wigie mungike ex leader Maina Njenga. Ndegwa Njiru arauga riu ara represent Maina Njenga tondu ni anyitirwo ni maabitha mangikinya 50 utuku wa gukio muthi ari mucii kwa baba wao kuria Kajiado. Njenga akoretwo akigutha muno thirikari ya Rais William Ruto na kunyita mbaru mutongoria wa Azimio Raila Odinga. Maina Njenga akorwo akinyitwo hamwe na brother yake na muruti umwe wake wa wira, gugitweka akorwo agikio ngono ni maabitha borithi mangikinya 50 aria makorwo magikinya mucii gwa baba wao kuria kiuma na brother yake na muruti umwe wake wa wira kuria Kajiado, na agakorwo akiuga ati ni agukorwo akimrepresent. Jana akasafirishwa hapa. Mpaka sasa tujajua ni kwa nini ameshikwa. Hajapelekwa mahakamani baada ya masaa 28 kuisha.